ikaze muri iki gicuku cyo kuri uyu wa gatandatu dusozera weekend tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ikaze nanone kuri update sha kugira ngo urare umenye uko byifashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubahaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi tunabashimira ubufatanye bw'akadasohoka mutugaragariza. Namakuru rero mashya agezweho yo muri izi saha, aho tugiye kugaruka kuri updates zigaragara muri iri joro. Ubona yuko ibintu byahinduye isura ni nyuma yuko hatangajwe agahenge Murangura, ndetse AFC ikaba yatangiye guhakana agahenge ko Murangura, ikaba iri kwemera agahenge ko muri Duha. Ni mu gihe turi bujye ku mirongo y'imbere y'urugamba tukareba uko situation imeze nyuma y'imirwano ikomeye n'ubundi uyu munsi yasakiranishije ihuriro rya AFC na MRDP twirwaneho na coalition bahanganye ya FDLR, FDNB, TPDF, FARDC, Mai Mai na Wazalendo. Iyi ni imirwano n'ubundi yiriwe kuri Pwezeho, aho byari bicika maginga ya imbunda nto ziracyumvikana, bigaragara ko imirwano igihari. Ni mu gihe kandi deployment zikomeje gukorwa, naho uri bumenye aho deployment zikorewe. Ingabo nyinshi za AFC zavuye mu birindiro bikomeye biri point strategique. Ibyo ni ibintu ugomba kurara umenye byinshi kuri ibi. Rero nuko twemerera ukaduha iminota mike yawe mbere yuko uryama cyangwa mbere yuko ukomeza akazi. Ndabizi bamwe muri mu kazi, abandi mugiye kuruhuka, kugira ngo umenye uko situation imeze. Nge muri kumva uri kubagezaho incamake z'amakuru, kandi ngiye kugaruka nyarambura ndi Damien Habumugisha. Ntabwo ndi nyine, ndi kumwe na bwana Inshuti John. Awiriwe neza? Mwiriwe neza bwana Damien. Umunsi w'abakundanye ndabona wakuryoheye rwose, ndabona afite akanyamuneza ko nawe utaba wenyine se. Namwe twizere ko wagenze neza kandi ari uburyohe. Rero tutabatindiye mbere yuko tumenya how situation, bwana Inshuti tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba tubwiraho ibintu bikomeje kubera bibi muri biriya bice bya Sud Kivu. Tugaruke turebera hamwe uko ingabo zavuye mu birindiro bikomeye mu gasozi keza ka point strategique. Bigaragara ko ishaka ko ari umutego ukomeye AFC iri gushaka gutega leta y'Kinshasa. Ego mirwana n'ubundi iri mu gice gisanzwe, na agace kameze nka zone y'intambara, kuko igihe kibirenze amezi kibaye ari imirwano iba hariya idahindura icyerekezo. Ubona ko nta mpinduka zari ziriho, ariko ubona ko ubu byanze bikunze hagiye kuba igisubizo ku ruhande rwa M23, kuko urabona ko hari impinduka zikomeye iri kubasha gukora muri iyi minsi igera nko muri 2 utambutse ndetse n'uyu munsi. Biravuga ko hari uduce twinshi ubona ko abarwanyi ba FARDC ndetse n'abarundi Wazalendo na FDLR basa naho bari gutakaza bitewe n'imirwano yabaye kuva mu nkundura y'ejo. Hari imirwano ikomeye cyane, bivuga ko ari bo bagabye ibitero kuri M23 bifuza kwigarura utu duce dusa naho n'ubundi basa n'abari bafiteho ibice byatwo ariko bituzuye neza. Ukabona ko bari bafite umugambi wo kuba bakura M23 muri turiya duce rwose kusatira, ndetse ku buryo bari kubageza na za Minembwe. Rero urumva ko uduce tuvugwa ni Rwitsankoko, Bicumbi ndetse na Karongi, Pwezero, ni shene ya de Mitumba. Urabona ko turi uduce ejo bakuwemo, ndetse n'uyu munsi babaye nk'abagerageza kugaruka gusa n'abarwaniramo, ariko imirwano ikomeye cyane ku buryo burenze yabereye kuri uyu musozi wa Baruta. Bivuga ko habereye imirwano na n'ubu ngubu kuri iyi saha ariho hasa naho ariko gace kari kuvugiramo amakompora bikomeye cyane, ariko kakaba karimo kagenzurwa na M23 mu nkengero zakubona ko abasirikare b'abarundi basa naho bari kwerekeza mu cyerekezo cyo hasi aho baturutse mu gihe gitambutse position zabo zari ziherereye. Yes, nibyo n'ubundi imirwano ikomeye iri hano za Baruta, ariko nakubwiye ko Baruta akubatazi biriya bice ni hafi neza na Pwezeho. Urumva ko biba bigize na gasozi kari hejuru ya
puwezeho, bigaragara ko utapfa gutsindira abaruta udafite puwezeho. Ni nayo mpamvu imirwano yari iri muri turiya duce twa puwezeho na n'ubu akaba ariho ikiri, ariko basa nkaho bashaka guturuka barutari abandi bari puwezeho kugira ngo barebe buryo ki bagotagota umwanzi. Iyo puwe strategique bakoresheje ntabwo yabashije kubahira magingo n'aya ngaya. Imirwano iracyakomeye, iracyakaze. Mu gace ka Uvira byifashe bitewe bwana Bishuti. Agace ka Uvira ikirimo nuko hari impinduka zisa naho zirimo kuvaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishizeho pressure kuri government ya FARDC. Biravuga ko byanze bikunze harimo ingabo zisa naho ziri kugira ibintu zihindura, kuko bahawe amabwiriza yaho bari bugende bava. Ni uduce twinshi cyane turimo Kiriba na Kara, Kavimvira, icyambu cya Karundu, n'imisozi irangamiye nyene umujyi wa Uvira. Urabona ko ni agace kanini cyane karimo uduce twinshi. Ubona ko nayo 23 yatakaje igihe yavaga muri Uvira. Nabo bahawe amabwiriza yo kuvamo ndetse bakerekeza za Makobora hirya mu birometero nka 5, basa naho batari hariya. Rero biravugwa ko hari impinduka ziri muri utu duce ku basirikare ba FARDC ndetse n'abarundi, yuko barimo basa n'abafunze ibintu. Ubona ko hari muvomo iri kuba kuri bakeya batangiye gusa naho bavamo, ariko ikibazo kikaba kiri kuri Wazalendo banze kumva iki cyifuzo. N'ubundi bihereye ejo ubumvise uburyo ko bahembwe bagira ngo babashe kugira discipline, bitware neza ku buryo MONUSCO ibona ko nta kibazo gihari, ariko ntago bari kubyumva neza. Na kote ya FARDC ntago bari kumva uburyo ngo bagiye kuva muri Uvira babibatunguje. Barakeka ko haba harimo ubugambanyi budasanzwe. Yes, ni bikomeje kuba kandi bitari buze koroha habe na gace kuri korasiyo zihanganye, aho maginga ya n'ubundi MONUSCO ikomeje kugira urwikango rwo kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe ibi byose byabaye ku mpande zombi baratangaje, aho nakubwira ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje amagambo akomeye, aho yatangaje ko n'ubundi bigomba kubahiriza agahenge mu bice bigiye bitandukanye, ndetse Nanga nawe ahita amusubiza bwana Bishuti, uzi ko yahise avuga ati ibyo ngibyo ni ukutubeshya, agahenge kawe twagiye tukabona. Ibi bikaba byateye zagari maginga ya umutwe wa AFC. Maginga ya ukaba wahakanye ko ugomba kubahiriza agahenge ka Togo Kangora ni Togo Nangora. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo ubona ko yari diro ya Perezida Tshisekedi, kuko ntago yagiye gusaba kara gahenge muri Angola mu buryo bwumvikane, kuko Doha n'ubundi niho amasezerano ya M23 na FARDC asanzwe abera y'agahenge, ndetse n'umuhuzo ukomeye muri ariya mu kugarura amahoro muri kara gace. Rero uriya buryo bwo kujya muri Angola ubona ko ari diro yari afitanye n'ura Perezida wa Angola. Ariyo mpamvu M23 yanze kubyumva. Gute utegura agahenge ugaba ibitero ku butaka no mu kirere, kandi mu gihe kimwe Perezida yicayeyo ari mu biganiro nawe ibitero bifite imbaraga zimeze kuriya. Ntabwo M23 yigeze ibyakira, kandi urabona ko yanabyanze koko. Dore impamvu nyamukuru babyanze ni ukubera yuko ari amasezerano ya Angola. M23 nigeze ijyayo. Ikindi kandi ni imbogamizi ziri kuri AFC, ndetse no kuba na bamwe bakwitabira ibyo biganiro bitewe nuko bishaka ko bizasorezwa i Kinshasa. Ni gute umwanzi yahura n'undi noneho mu matware yiwe? Nicyo kibazo bafite. Nabonye wenda nawe ushobora kwibaza mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu rero bari kuvuga ngo amasezerano wenda yasinyiwe i Doha turayemera, ariko ayo yo muri Angola ntago tuyemera. Izo ni zagare. Agace rero ingabo za AFC zikivanyemo na gasozi ka Buhaya kari point strategique. Hano ni muri territoire ya Walikale, aho n'ubundi nyuma yo kukavamo hahise imitwe yinjiramo n'ubundi yitwaje intwaro bisanzwe aba Wazalendo na FDLR. Ubona yuko hari ikintu basa nk'abokeje maginga ya. Impamvu ikomeye wenda mu magambo make, aba basirikare ba AFC bivanye muri aka gace kari point strategique gafite urabona kari hafi kugira ngo ugere mu mujyi wa Pinga. Ni
urabona ni ibirometero 15 gusa, kandi urumva ufite aka gasozi kugira ipinga ni ibintu byakoroha, ndetse no kuba wafata warikare yose nk'uko bigaragara. Impamvu yaba ari iyihe bwana Nshuti? Rero ubu ni ikintu kigaragara, urabona ko kiriya ni igisirikare kiba gihanganye n'izindi nyeshyamba nazo ni abasirikare. Urabona ni position bari bafite yitwa ko ari nziza ku bantu babizi ndetse n'ababibona, ariko kuva bivanyemo nta muntu barashenda ngo ni abantu batsinzwe urugamba. Uko bisa kose M23 ku ruhande rwayo ifite strategie y'ibyiri gutegura muri kariya gace, ahubwo twitega impinduka zishobora kubayo, kuko ntago watakaza position yawe ku bushake udafite ikindi kintu ugiyeho. Rero kuza kw'abakongomani na FARDC ndetse na Maimai na Wazalendo na FDLR ziba muri kariya gace zikaza muri opposition, ubwo bo babumva ko byanze bikunze basa n'abagabanye, babonye ahantu badatakaje amaraso. Ariko wumve neza ko byanze bikunze harimo ingaruka zishobora kubaho mu kindi gice niyo kitaba ari icyo ngicyo ku ruhande rwa M23. Yes, ni mutwemerere rero tubabwire deployment ahantu ziri gukorerwa, ziri mu bice bigiye bitandukanye, aho n'ubundi inyinshi ziri kuzamuka za Bibogobogo ziva Ibaraka ndetse n'Ikaremi baza Ibaraka. Urumva ko n'ubundi imirwano ikomeje kuba, urumva ko Minembwe iri joro biraye ari isibaniro. Reka tubashimire, tubifuriza kugubwa neza, abagiye kuryama tubifuriza ijoro ryiza, abari mu kazi akazi keza, tutibagiwe abarwayi tubifuriza kurwara ubukira. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Yego.